Otvaranje ovakve laboratorije u Novom Sadu značajno je jer će se, zahvaljujući opremi vrhunskog kvaliteta i veoma stručnog kadra, u značajnoj meri smanjiti broj ljudi koji čekaju da urade analize u državnim laboratorijama, rekao je član Gradskog veća za zdravstvo i dodao da bi Državni fond za zdravstvo trebao da stavi u ravnopravan položaj državne i privatne zdravstvene ustanove, jer je, kako kaže, nedopustivo da 500 ljudi u poliklinici čekaju da izvade krv. Dodaje da država to svakako mora da finansira, pa bi bilo bolje za sve da se jedan deo posla prenese na privatni sektor. Želim da pozdravim i ostale koji otvaraju i investiraju u zdravstvo Novog Sada. To je od privatnih domova zdravlja, privatnih specijalnih bolnica, laboratorija, raznih savjetovališta i sve je to značajno. Prema tome, ne forsira grad Novi Sad Aqualab, da ne bude zabune. Tu ima jako značajnih i oni koji su krenuli ranije da se bave ovdje u ovom gradu. Međutim, dolaskom Aqualaba u Novi Sad mi dobijamo sasvim jedan drugi kvalitet i podizanje svega toga na novi nivo. Kvalitet usluga i brojnost asortimana omogućen je zahvaljujući nemačkom partneru SYNLAB-u, koji je najveći dijagnostički lanac u Evropi i koji u preko 50 zemalja ima oko 500 sličnih laboratorija, naglasio je generalni direktor Aqualaba. Ovo je prva privatna laboratorija koja radi od 0 do 24 svih 365 dana u godini. Ono što je još značajnije svakako je kadar. Trenutno Aqualab Plus ima 19 medicinskih biohemičara, 2 lekara specijaliste kliničke biohemije, 3 mikrobiologa, 2 histopatologa i 2 genetičara. Laboratorija poput novootvorene u Novom Sadu, koja radi 24 sata dnevno, postoji u Beogradu i predstavlja pokazatelj da građani imaju potrebu da rade analize u kasnim večernjim časovima, objašnjava načelnica Aqualaba. Mi imamo pozitivne iskustva, da je dosta dobro imati laboratoriju u noćnim časovima, pogotovo kad su u pitanju recimo mala deca, kad vi ne znate gde bi ih odveli, a gledate što pre da rešite problem, pa imate te krvne slike i CRP, koje možete da dobijete vrlo brzo, do pola sata, 45 minuta, a takođe vidim da se verovatno zbog same, ajde da kažem takve specifičnosti analize, razni virusi kao što je HIV, HCV, prosto pojedini pacijenti ne žele da se pojavljaju u toku dana. Aqualab je akreditovana laboratorija po najvišim evropskim standardima u kojoj će građani imati mogućnost da obave sve uobičajene mikrobiološke analize, ali i vrlo specifične, koje druge laboratorije u našoj zemlji ne rade. Tako je, na primer, sa sada aktuelnim Zika virusom, koji mi možemo da radimo sa svojim partnerima u SYNLAB-u, i da damo bezbedne i sigurne rezultate kako prisustva virusa, tako i prisustva antitela u krvi bolesnika. Vezano za stres, jedna od aktualnih analiza jeste 8-hidroksideoksiguanozin, nešto što trenutno možemo samo mi da ponudimo na tržištu i prosto pacijentima da olakšamo, da prosto malo uspore taj tempo života. Ja bih htjela da kažem da mi inače kao Aqualab Plus sistem smo fokusirani na visoko specifične biomarkere i tu smo zaista jedinstveni na našem tržištu, zato što imamo odličnu partnersku saradnju sa najvećom laboratorijskim lancem u Nemačkoj, to je SYNLAB. Saradnja se odvija svakodnevno i kroz tu saradnju mi smo u stvari sposobni da ponudimo spektar preko 4000 analiza za koje verujte da pretpostavljam da većina ljudi ovde nije ni čula. U Aqualabu ističu da se od sada mnoge analize za koje su građani morali putovati u inostranstvo mogu obaviti u našem gradu. Dodaju i da u zavisnosti od vrste analiza rezultati mogu biti gotovi od pola sata pa do nekoliko nedelja i mogu se dobiti u elektronskoj formi. Osim toga, istaknuto je da u sklopu laboratorije radi i služba patronaže. Pacijenti mogu da se jave telefonom i zakažu patronažu za vreme koje njima odgovara. Mi radimo to vrlo brzo, u roku od 15-20 minuta, mogu da dobiju uslugu koju žele. Ili, članovi porodice mogu da dođu lično u laboratoriju i takođe zakažu patronažu za ono što žele. Zahvaljujući ovakvim laboratorijama moguće je raditi na prevenciji veoma ozbiljnih oboljenja poput kancera, objašnjava lekar integrativne medicine i dodaje da zahvaljujući holističkoj metodi koja podrazumeva proveru vitamina, minerala i hormona u organizmu imamo mogućnost da predvidimo pojavu bolesti od 5 do 10 godina unapred. To su neki novi pristupi pacijentu, tako što gledamo pacijenta kao celinu, ne gledamo kao pojedine organe i u tom celom nastupu kada sam kretao da radim, prva laboratorija koja mi izašla u susret je bila Aqualab, zato što mi smo tražili neke specifične analize
tipa 8-hidroksideoksigvanozin, oksitocin, histamin, kao i vitamin D na koji potenciramo, jer to je jedan osnovni parametar našeg imuniteta, odnosno zdravlja. Imajući u vidu značaj postojanja ovakvih laboratorija, predviđeno je otvaranje još nekoliko, kako u našoj zemlji, tako i u regionu, kažu njeni predstavnici.